Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ividiyo usubscribe kwi-channel ungaphinde-ke uciphe notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Kule video-ke yamanje ngikulethele-ke i-possible starting lineup ye-Orlando Pirates engakwazi ukuthi ibhekane ne-Mamelodi Sundowns kumdlalo we-MTN 8 first leg. Bafethu starting lineup-ke sami sipredictwe yimina simi kanje. Wena okwakho commenta kwi-comment section ungitshela ukuthi usibona kanjani le starting lineup sami. Emapalini sinosipho Chine, then-ke ku-backline i-left back uDion Hotto, bese kuthi-ke i-right back bese kuba uDiano Van Rooyen. Umjida-ke ngimbonile ukhona kwi-training ye-Orlando Pirates yakamumva, shuthi-ke ufit ukuthi engakwazi ukuthi abeke kwi-first 11 ye-Orlando Pirates. Then-ke laphaya kuma-central back umbekezeli TLB Mbokazi, bese kuba-ke uNkosinathi Sibisi, bese kuthi-ke laphaya esiswini bese ngibeka uTalente Mbatha laphaya esiswini kanjalo noSihle Ndoli. Umjida udlale kahle kakhulu emidlalweni esisidlalile njengoba qale-ke yona isizini, even kumdlalo we-MTN 8 sibhekene nePolokwane City wadlala kahle kakhulu uSihle Nduli, siyamdinga eswini. Then mase siyakhona-ke emapalini left winger Relebohile Mofokeng, bese kuthi-ke i-right winger ngizofaka u-Oswin Apolisi. Ngicabanga ukuthi labo bantu bahlupha kakhulu emasayidini. Then attacking midfielder kube uPatrick Maswanganyi, udlale kahle kakhulu emidlalweni yedlule. Then-ke umuntu esigadla ngaye bese ngifaka uShehu Fasa Mabasa. Commenta kwi-comment section ungitshela ukuthi wena usibona kanjani le starting lineup sami engisipredictile. Mawukuthi kanjani ungaphinde futhi uprovide esakho i-starting lineup ubone ukuthi-ke isona esingabhekana ne-Mamelodi Sundowns. Like ivideo, subscribe kwi-channel. Mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo. Nisale kahle.